hava uri hayi xikolweni ngori ndi n'wana ane a vuri una 15 and u kha ḓi ḓi wana a primary school nenezwo i kha ḓi vha challenge nyana mara o ḓi amba uri no it's not uri khamusi una problem academically mara hu vha hu uri ene muṋe u khou zwi vhona uri ndi misbehavior on his part so o amba uri u khou ḓo zwi lugisa and he's gonna refrain from uri a vhe a khou sokou ita behavior heneyo. Lebitso la ka ke Glenda le Kalakala. Ke ngwaletse ngwana wa Tshwenya because of ngwana wa ka wa second born offense le Kalakala wa sokodisa o tsuba matekwane a attend sekolo wa re arabisa a utlwele anybody wa utswa tšhelete mo ntlong o utswa dilo tsa rona wa di rekisa. Yeah, this is the one and the only JP Orange, the Keto Professor King Manamune, Israel Matseke Zulu, Siset Thompson Feed, Sizoshangana no Trenda, Umamaka Offense. Offense is a problem child. All right, as to the end of faith. So, what is the actual problem? Follow me. SJP, Niaz Wilson Zagajan, Channel 157, much love, Mwanawa Tshwenya, but Mwanawa Tel. Yeah. Ekaya. Knock knock. Sanwanani? Ninjani? Siyaphila ninjani? Siyaphila sister. Igama ubani? Igama Glenda Kalakala, Mama Offense. Oh, Glenda Kalakala. Mama Offense. Oh, re tswa ko Mojalav ne? Ngwana wa Tshwenya Channel 157. Ke a tseba gore o na le bothata ngwana. So ka re accommodate ko ka rile mo fatshe o re tlhalosetse gore o etsagala. Re ka kena ka montlo. Okay. All right. Okay, Glenda le Kalakala. So what's happening? Ke le biditse because of ke tlo tsena ke kene ko mathateng ka go shapa offense. Offense o tsuba daga banwa le lim ba ikenya ko ka piping. O tswa tšhelete mo ntlong o reka tšhufu ke something ba re ke habli eo ba re o kenywa matekwane ko sekolong offense ha sa attenda sekolo ke ile ko sekolong last time a sa tsebe go ke tlotla ko sekolong ha ke fihla ke ga ba mplela gore offense o na le 2 days a sa sekolong a fihla mo ke a mmotsa offense tswa kae a re ke tswa sekolong ka re tswa sekolong se sefeng a re ko fort ke re ke tswa ko sekolong wena o na le 2 days o sa sekolong hai mama Nakile teacher hampana ko classeng o na le di excuse every time. Ibile go no ko sekolong ba buile go wa repeat grade 10. So ba itse if aka faila gape a ba sa mmatla ko sekolong because of behavior ya gagwe. Ba tshwenya. So go mo shapa ke mo shapile ke bone gore a sa thusa go mo shapa. That's why ke decide gore ke ngwalle ngwana wa Tshwenya le tle tlong assist. Yes, ko sekolong ba mpiditse because ba mo thotse ka tshufu mo school breaking and it was not for the first time, it was not for the second time. O tswa tšhelete mo ntlong a reke ditšhufu last year njene le motho mongwe ke tšhaisa ke motho le a robetse ke motse go o right o ka re wa kula ka ntle a motho o high o tsubile ka mo go nono o thomile engwe yanong e ke sa understanding ha ke fetsa o tswa ke mosebetsing yena wa tswa o na le boyfriend ko mazangweng ko ba dulang teng ko ba tsubang ko teng boyfriend ena le 24 years ba ra ke fetsa o tswa mo ntlong go seng le yena o sala a tswa we are go the whole day all body afternoon a go boana go mosebetsing. So childhood upbringing ya ga ene le jwang? Childhood upbringing ya offense it's inele right because ke kila ka dula le ene ko fatshe ka mmotsa go what's troubling you o batla ke etseng ke go assist ka eng problem ke eng e go tshwenyang mo moyeng offense gore o tsube matekwa a ra gona next nje o right and attitude ya ga like a ke sa khona tolerate because ho bua le mama wa nchika mama o loud o phela ana le enga o ka ntata gae o teng papa gagwe di dula le ene no a re dule le ene o dula ko Dobsonville. Okay, ba na le relationship? Yeah, ba na le relationship. Or they do meet? Yes, papa gagwe o mo fa ditšhelete ko site di 200 rand tseo di 100 rand tseo ke
ke tsone di mo ditseng gore a be so a thome a nne le tšhelete a reka bojala a nne le tšhelete a reka matekwane a ke go mo fa yone in privately a re nna sampolela ka mo kopa go kopong ke tsetse favor ha o file ngwana tšhelete whether ke 10 rand or 20 rand or how much ke kopa o mpolelle ha ke batle tšhelete I just need to know gore offense o na le tšhelete mo yena because nna ke mo fa tšhelete a carry mo o tla ko wena o mo fa another money o nna le tšhelete ngata that's when I thola chance ya go reka matekwane. What is your fear ka yena? Go ke bitso ya ka o thola ke itse go buile sekolong fear ya ka ya everyday gore ke thole call photwa ke yolo o reipilwe or ke yolo o bolailwe a ke re nna ke tseba le a ile go sekolong yena a sa ya go sekolong a draya sekolo a zula mo go dintlong tsa batho a ke misa ngwanole wa ka o re dulang re qoxe re dlale di game tsana di etsa mo ntlong na tla ka di jive tsa go di TikTok re di jive mo ntlong na le yena re di practice o thola tshega mama o itse jive wena re dlala I miss ngwana o ke nang le yena o haisa le yena. So yena umuntu onjani nje la endlini umuntu ophaphayo umuntu ophaphayo nje is just that ukuthi unama secret amaningi unamanga ama secret njengani nje mhlawumbe ucabanga ukuthi asazi ukuthi almost every week use clinic love score uye clinic but you'll never tell anybody ukuthi beka ye clinic enzani eclinic asazi ukuthi wenzani uzobona ngeletter maybe ngikhipha incwadi zakhe ngibheka incwadi zakhe ngibona ukuthi ngedate so beka eclinic ngibuza ukuthi yini ayenza eclinic uke wawa walimali inyawo kudala so uvela athi inyawo belibhlungu wa eclinic ngithi utshele bani ngoba wena iage yakho iyavumela ukuthi kumele utshele umzali ukuthi mama ngicela ukuya eclinic or mama ngicela ungikhaphe eclinic asikisi mama hayi ngoba eseshilo njalo simbone sisi. Okay, mama, ke kopa o explainele ke khunze offense. Yeah, o explainele offense gore why really mo. Offense. I can't call you let's correct you tsa bantate. Again, wasn't believe. Offense o tsuba matekwa. Offense o tsene school. Offense o tswa chelete. Offense o tsama dipleke tse ke sa di batleng. Offense wa sokodisa mo ntlong ha o batle di buka. Ke kopa maybe a ke re ya nna ke exclude ko problem le bontate ba go ke engwe e batla. Ma change mekgwa ya go. Ke nna offense ke na le 16 ke tshwara 17 ke nna ngwana wa tshwenya ke a dumela ke tsuba ditšhufu ke tsuba le habli le matekwane. A re thome mo offense. Why? Ke pressure di chomi. First day lo tsuba. O kopane ka le matekwane. Akere matekwane kona wa mathomo o thomileng ka ona. Akere? So no khwetsa galang letsatsi leo. Ne ke se right mo moyeng. O no se right ko moyeng. Ke eng etsang go rosa ba right? Ke montlo. Ba o etsang ko ntlo? Ba phela ba ngasetsa le ga selo se sa itiwa ke nna ba re kene. Ke nnete ma. O gasetsa for eng? Go khotsa galang go gasetse. Le ga selo se nna le phela le re kene montlo. You still remember go beletsa ka offense? Ke thuto go bua nnete. Wena ha ona nnete. A ona nnete le ga go te motho wa shwa offense. So ke mang o tlo go believe ang offense because you are forever lying. A go latlhela tšhelete mo ntlong offense ko na o tswang tšhelete. A ke go ga go gasetsa. You are the only person o tswang tšhelete mo ntlong. A go latlhela tšhelete mo ntlong. Re ke mang? Re rasetse mang? Tšhufu e na le flavor fela ha ena matekwane ene ke e next ke 200 and then e ya fire ke 100 rand. Ke ya feng engwe o itsuba e ba sa itsebeng ko ntlong? Ke happy. Ke happy ne? Dilo tse ka ofela di expensive. Why o faila ko sekolong? Ke sa kgone go focus. A o kgone focus. O tla focusa jwang o tsuba matekwane?
o le ngwanyana. I watch you every day. Yeah, mara wa tsuba ho sala. When the body says now ke batla medication, you have to smoke. Akere o tla o graduate bese wa tsuba every day. And vele o ka se focus ko sekolong o tsuba matekwane. Matekwane ha kopane le buka. Chuf ke tsuba ha ke bona gore a ke khone go ya ko strateng. Ke suka ke na le yone mo ntlong ebe ke tsuba. Why you banga ama class 2 days? Unga school. Usuke ngabhala umsebenzi. So manje wawungabhala umsebenzi. Wawungabhala umsebenzi. Umntwana entombazana kusumfana wena mina ujampe namabonda. Usuke wenzani mawungabhala Ujampane nama-fence. Ngisuke not ukuthi ngibhalanga wonke ngisuke ngaqedanga. Why ungaqedi? Akufethi umsebenzi wesikolo because ngisuka ke na le mesebetsi e nngwe ya di-subject tse ding tse tlametseng gore ke kwale and a ke kgone go focusa kolelo tse dingata ka nako e-one. Mana-ke wena bonke abantwana babuya bengabhalile? Abanye bayawuqeda. Manje laba bawuqedayo abanjani? Differ from nina. Angithi babanika umsebenzi omningi omunye uqala usasesikolweni. Wena ngithi usuke uyobhema. Awunaso isikhathi sokufunda. Nabuya esikoleni ugijimela kuyohlala emazangomeni. So kunama-homework eniwenza leza ngomeni? Ngisuke ngihleli. Ezangomeni? Uhleleleni? Uhlalele nezangomeni isangoma? Nomngane uhlala la. Mayi babo. Ngisho ufuna ukuthwasa. Ukusiza ngani umngane wakho lapho? Yini-ke niyigeyinayo ezangomeni? Lutho. Chomi aka ya ko mazangomeng a ke kene le yena sekolo and yena wa tla mo mara atli every day. Why you busy nama-boyfriend ufunda isikolo? Ana 24 years. Why? Angisenayo. Awusena? Why uthi awunayo uqamba manga? Angiqamba manga. Boyfriend ya ka ingqabanya le mama ka na le mama ka ha rutlwane ko ntlong. Ya ka ke tswile ko ene ke bona e le yone ntho e right. O maka ha ra jole wa jola. Khale ke thola di-chat tsa gagwe le yona boyfriend eo mo founung ya gagwe. Offense. Usuwenza neclinic? Ngengalimali nyawo manje mengiphethe amapeni ngiyazisa mina eclinic. Ngiyamtshela umama ukuthi uye eclinic. Why ungamtshela umama? Wena ungaphansi komzala ngithi? Angithi umama wakho ukhona? Noma kunenkinga esikolweni kubizwa yena? Why kube nezinto ofuna ukuzenzela wena wedwa? Engafuna love emsebenzini. Ubungafuna love emsebenzini, why ungamtsheni ukuthi mama angifuni uye emsebenzini kodwa namhlanje ngizoya eclinic? Usuke wenzani eclinic? Ngifuna ungitshela iqiniso. Ngitshela iqiniso. Wabona le taba e ya ko clinicing, ne? Ke ile ka mo botsa khale ke mmotsa ka yona I deny. It was the first time I accepta ka je gore yes kile. Why usuke ungaye esikolweni wena uye eDobsonville? So wenze njani? Usuke uyobona ischeme sakho. Usuke uyokwenzani? Izinto azithatha la endlini. Nenzani wona nescheme sakho? What do you do for a living? Bathatha izinto la endlini bayozithengisa. Ngiyabona ukuthi inkinga lento le. Manje sothatha izinto endlini manje. Angikaze ngathatha. Ngeke bekusukele nje inhlanya lezi. Keps enjoyetse umuntu ike. Ike keps. Akibu ka okay tse dintlo la re tlogela. A re bua ka ya recently. Ike keps. Bangithathele. Abanthatla mo lisantlo wena ba re keps teng muntu. Uhlahla munsi. Uphuza yini lento ephuzwayo? Then imixa ne Kings. Indlini. The cold drink ye fake. Angiphuzi lini mina. Uphuza ngalini lini? Akinulini na. Ayethi ulini komazangome. Naki nukibona baba yino. Abo ba. O bloma le bone. Ene ba khositse go yes la imali. So wena uyi1. Ngeke ngayiphuzi yena ayi1 yayenzeki. Ene uzalwe akekho right lo muntu. Isifuba sakhe inhliziyo yakhe nama x-ray yagcwele la. Uyazazi ngimtshalile ngathi ungalinye ufaka ugwayi emlomeni wakho. Wajump ugwayi wayensangweni. Uthofuna ukuchange ngithi? Lista ukuthi yini ofuna ukuyichange ngawe? Ngifuna ukuyekela ukubhema. Ufuna ukuyekela ukubhema, ne? Ufuna ukungena isikolo. So mqondisi, a service card imntaka baba. Intambo ngisekela kuwe
nangu-ke u-offense ufuna ukuthi umqondise. Hambe uyoshintsha ibhrukwe, ushintsha amateki. Asi. Uhamba kanje offense ne? Hamba kanje offense. U-offense uhamba kanje. What's the offense? What's? Buya. Yeah, but no pain, no What's? no pain, Wena ngathi uyadlala nje, ucathi kuyadlalwa. Ngiyakubona. Round number 3. Cathi ngiyadlala. 2 more. Fika ubingelele camera uthi hayi camera. Yeah, frog jump. Boss. Shona khona. Fast. By numbers get ready, commerce. Bambi fika. So 20 balance. Yeah, melu balance. Boss. Buya. That's round number 1. Boss, buya. Asiqedile offense, uyangilandela. Landela emva kwami, boss, sa. Boss. Awukho mfishane, boss. Mangwesela isikhathi, yes. Angidlali nawe. Jumpa. Boss. Lande. Boss. Oh, cathi ngiyadlala ne? Boss. Push. Boss. No pain, no remorse. Awakafiki la kimi, boss. The purpose is to feel the pain. Angubonanga ubingelela camera. Boss, offense, boss. Round number 2. Boss. Reverse. Ngifuna la. Boss. Mangwesela isikhathi. Ha ba re ke tlo etsa punishment ke ne ke nagana gore ba tlo bua le nna bang chike no to gore bang jimis. Ngiphe uthi ngenzani ne? Lento yakho ukuthi umfishana isebenzi. Ushaya so. Shaya kayi-10. Lapho uqedile, host. Jump. Yeah, these are your enemies. Jump. These are your enemies. Sifuna ukuqeda la drugs asegazini. Host, Climb them to the top. Jump. That's it. Yabona insamba uyenza. Finish most of them. Boss. Umuntu kaTop. Boss, ngifuna la. Boss, sengisiyekile isitulo. Izandla phambili. Yes. 1 2 3 4 5 Push. 6 7 8 9 10 Wenzani manje? Phakama offense phakama. Ya ba simolola ba mo exercise sa mole. Gona ha alla ke ne ke mo utlwela bohloko no ka re ba ka stop maybe nna ke mo etsetse tsona di exercise tseo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Shama push up ke sis. Yes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wenza so nje yabona izandla zakho yikuphi? Stomach exercise. See. Abdominal.
ya shova kanjalo ibhayisikili ya shova nje shova Good. ibhayisikili wena shova Good, ibhayisikili uzotshenwa yimi uthe ufikile la ukuthengiswa khona lokho oyokuthenga shova ibhayisikili ofela alizukuhamba kancane kanje ibhayisikili yes alizukuhamba kancane kanje yes gore mama ka a ntlise mo ko ngwana wa tshwenya pelo ka e botlhoko cause ka bona gore go fitlhile mo na sa batle go a fitlhe ko teng mara ke mo pushitse. hayi mama siyacabanga usikusizile thina wanamhlanje ngitheni kulo thina siyahamba thina siyahamba siyosiza abanye South Africa inkulu Utlotshentsha from eng emisatlhago ke bua le wena utlotshentsha from eng wabona go sheba fatshe it's lack of confidence ya utshengisa ubugebengu that's the problem iyebonisa ubutsotsi obuningi ke le nto leyo umuntu obheka phansi ngeke uzohlulwa yithi sibadala sine-confidence you must have confidence for yourself ma ukhuluma nomuntu ukhulume naye ngqo umbheke la tlogela golla tlaya ke batla gore o nne ngwana o nna right o tsene mo tseleng wa utlwa I hope you can change. Ga nkare ke apologize ko mamaka nka mmolelela gore mama ke kopa maitshwarelo ka dilo tse kgale ke ntse ke go tsa tsone go fa attitude le go tsuba. asuzwe kumama mama ma ucabanga yonke into ihambe kanjani So far ngicabanga ukuthi yonke into ihambe kahle. Ngiyabonga. I hope and pray ukuthi from namhlanje uzochange u-offense. uzotshentsha ne Yes. amone problem usibizi Golla a go thusa. I hope o tlo change ne. A se go go rata ketsana ke go rata o. Wa ketsana because of ke go rata. A ke batla go bona o le nyaope ko strateng wa utlwa offense. Wa ask is told. The only thing I can tell the offense, it's up to her. For a change, it's up to her because of skolo I kenela sona. Bophelo ke ba gagwe ke mo bolela every day go tsoga ke shwele ka sana what's going to happen to you? zithi Moja Love channel 157 ngwana wa tshwenya guys we are ready we are strong nebona nani sifit singeza eNatal singeza lapho eLimpopo singeza lapho Durban singeza lapho Free State 9 province bafowethu lekani ningathi nivalela ngaphandle bhala phone Moja Love channel 157 JP Ma Orange Fruit and Veg Israel Matseke Zulu khothe maniki niki sisonka photi ziphele